Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kasansinong Development Organization kapakentup ya kabarato Mukro Sabah Majdin Badyong Kensur kilalay penyakendu ya Deputy Commissioner ke West Janta ubak Garad LSN Dikes IAS Kamratri Kamjong Bandawa Bank ya kajingtai kitam border Police Outpost jangka Sarkar Assam Hasaba Langhong Sangdathli kajing ya kendu ya UDC Kasansinong Development Organization Keladawa Banbeng Mardor ya kajing taying border outpost police jangka Assam Hakajaka kapakerteng Langhong Sangdathli kabahap apo put usam jangka Meghalaya namar balada ka Assam kanyo pentrikam yakini ka outpost kajingma kabakraw kalaap yakino sasnong kipesong kinikitan kiladawaru nakasarkar patisam kia kloy banbu ya ka border outpost police haksnong Sabah Nemokra Kenang bagi nang senang hakini ki kaput ken sengan calik kawan kipat ba hakini ke singilai dan nang UMDC katan uba ai borlong shadap wahe senang Sabah wa Andrea Suchang wahe senang kamukro bolongru Presiden Kasan Senang Development Organization uba hambai dia sumer wahe senang Maddin uba DRP Saryang wahe senang Yongkenshur uba Marwa Suchang wahe senang Baratu uba New Hanston Nihimaya tingkan bat kikiwai Paru matai ka dong kan sekitar kan bodan tani kita ka tani kesui tasau kumani wa hadin ngoyo Indonesia mau disi dapat sinyal itu kijing kiwa kita bodan ng imat ina ka por sa por kan iman ko kasin ngono kong kijing jia ka kamadayo yo sa ke prasa kamta segi tuan ko kubor kaniman ko kakam ko jialaman ko por mi de iwa o khaitsin katasin do kajinja tagwa persausi i kam kita ginong songsonong ko am sagatai ka dong gathain bordal kamju yang alam nong mi kmat ko khian ya wa ki pajba da jid da thungi ne bata gani ka samsnan Maria yo gani gajing tip wa gani gajing jia ko da jia hagatu ka arpo le tere pandap yang ada ka musim ko sausi adu kata kajing sau khia musim ni bata jing sa sok sadat yong iparado prasnan ni hawa kajing wan ga yo ki hitai muan gi yo yela wan gi du ni bata la lipun sakhiat ni em ya kata kajing tei be an yang ke Sarkar Assam yang ketiga BOP hai tai halang hong sang du hak hab Sabah hab mungkumi waman pur usam yang ke Sabah mukro kajinte ye gani ka BOP kat kam jing pat wa yo haka yotiu kamtu te yo wa wan hagani gepor kawaga Assam nang em go pergi ke election badang kerak kam ka model code of conduct lah kadang lai ke development ke sekamat te penyo gani to kajing te baan ke Sarkar Assam ta hadin kajing yo syam di sini to di si da ong kanu ka khi ka kra da em chwa ka status quo ko de sign gi wa em te kajing ya sa tho ngat kaliang wi Larate de Assam lem kam tip ka Meghalaya larate de Meghalaya lem kam tip ka Assam ngabu ka jingkeli ong tip ibi mo ye gani nane tip hi mo ka Sarkar Assam ni banta kani ka jingtei chaga Sarkar Meghalaya udisi uman kam kle ke distrik yong ire jubabu om em tip tapan pau ka jing sausi hadu ko kharo hadu kata ya ka jing wom khain snap yang ka Sarkar Assam ya ka status ko desa heavy to bagani ga kajingte ye gani ga BOP haitai halang hong sang dathli man go kam kawi na kajingte go wa bo kajingma go khro ya ki nong song sunong go am heta than borda ite to ibma to ne banta ki nong song sunong go am hetai sisin wa da em kani ga police kam go am hetai wadang chakta kinong song sinong hagalai pri lai kendau kalai yau kalai ha wi woten khamtam ne banta yong ikan thai khina ma sao thui mandate hitai
iman dayo pun kera kam ya katai ka BOP hitai o sang thu iginong kera untuk ki penai ukre to ki asamis ukre to ki bangkali ukre kap te ki tuan ki guru karbi wat ki karbi lah kam ki thau ye ki yo semen na arngo man kam constable tani te daw paten sa to ni bantagi kan thai kana hakala ya lai ha ada yo ki jingja o sang sik na ka por chak por klam da khen gi ya ka hok yong gi no song thau ka hok yong gi kan thai ta hakate ganong rim ka san chinong chirup ka san chinong nga kam nong mikmat am MDC yang kedong ka thain dalai mi chu DC to DC la da komi bu wa upun senge no chi sindon haka arfu wi tarik nagalyang bo district dalai gi wola li pun senge hitai mandap poi hitai burom hi ki lena ki hi ki te wo senge no tangwa maria man kam pun khanyat pun ban ki wa maria dap kata ke si arfu wi tarik wa wan gi bo district bo pun ban gi security wa o ka safety yang itu ginong kera itu te ka kera man smart bahaga tu kata kuat ka pendap smart yo pun kera kam ni sipo ka USM haka arpole terik dalai gi o lalipat ya katuga jingjia itu hadu wa itu chak pen menso gi do khan rumut ngadang mi ka jingya kontak wa ki borkan bora yong ka karbi o mas o sangbar tarang yong umkurmi barson temung utok yang ka mukoilum onggi wa kejingwan yang ini bro hai ni hasang da thri langgong hai ni ka thau ote ye ni BOP wan gi hidur gi nontuk gi no sono me mukhana gi tadi wa buram nga jawab ki ong la da to gi bro wan gi wo yela wa phi kam gi no song sonong na karbi wa hab hapo ka west karbi ang district kamnu wan gitu kan rumut haji siap wan rak gi waka waj rak gi waka suloi rak gi waki cer pun so tangwa wan gi hetu to du ikti kejadon tekap yo hadin kejing eklam chua wo put kejing eklam mo lai no gi wan waj wo pun sitom no ul ne atak no gi ya gitu kan rumut suruh go ha chnong yo sabah pa wo jing sangu ko khroyo blai wa e yo kejing ya da wo blai ni kejing ja go samsi wa iman so imasnam hiki katu kani re amha yo pun poino dio ki poino cha borto PC dio ki ka fase ke treatment itu MGA ka wasausi ka nagaliang yung kasan sinong development organization do po lately ki jindo kunung kong to pun sanga la ne weng no ya ka jing tei go de tei ka kaman ngata ko ar to bo no ya ka permanent border police outpost yung ka sokar ne khalia ha kita gi thai borto mukro ha sabang mukro khanang wa yo kinong song sonong do ha me tu yo ya ka jing singai ibenta kalai kawan karep la janggoro kinong song sonong do am hagini artali gi sonong sabang mukro to ibro gi wa ya repai sa border hakhap yong ka karbi wa i gibru penar yo hap sini khalia ta wo disi de klam ni beta gitu de bohong wa mestep kam da klam ni ha aswa wa uphano marmar klam de bokten no ye kini wa ulai li pensengat yang sacisi ta ho kerun ni beta yang yu to yang ka sokar me khalia ka yong ni jam daw le pen jam khnap kani ka sokar me khalia yong ni ha wa hadin wada mut ki bu ya ka polis aupus hetai hayurim biam wan ka sambe no tahadin itu biang wan biang ka asam ke sokar Meghalaya rekat bagi phoswa ki border magistrate dalai pensengek da be no ke dekit ki tierta ha ka khat ar tarik yong punajun yung sna marjar khat khande Henry manda move no ki netu ne yurim biam kanihi ke jo ka BOP go mut kite hayurim biam lai ra wan bika hai tai halang hong sang ki hakap kermi hakap sabah kam bro ta ho kru ni bentai ni man em ke jing snaw yam ram hadu kata hagwa ka sokar asam mem burom go ya ka status ko go ya sai haperdi ki archive minister ni bentai kanu ka jing te go te tai burom ka sokar asam ni kata wa klam pentim no ko de yo ke pra ikani
adu perkaman kami. Tago nagaliang yung ubo doon ya ka ubo no ya ka jingkerpat nagaliang yung kasokar maghalaya yung wa uchim no ko daga sinjam ko warap cike nei banta ga ni mo pun jam palat hakmat yung kasokar sam nei banta wo pun baik no lanu pun senge no chi sendon ya kani ga jite ni ko ka sam da thumu ko pun rekam ga ni por yo kani khat ka slap siar moluber poi sa saba poi mukro poi lapanga poi khanduli poi mukoi ram kam tatar gani ga jingjia chemiwa kani ga borra isu hadu katni na nagaliam ga sarkar ga yogi me musim khia bahago kat kam ga kular ga bor kle ga chisin ga sini hai por wadang uin kan bas election ni apo ka jalan halia ta dewa buram ni ki sirup wa phi press ki media bi ti yang timun mo kursan ya kesan sino nei bentawo pen baik no ya gini gijing ki wajia kiwa bithan bordari yo mat gini ke por sepor yang ni kesan sino di organisation banse nagaliang yo kesan sino nei beta kasuk kesan yo pa nau perkhat ni de mi tuan ti heavy to wagatai kadong kathan ku em supporta kerja ku em kat kaman kan ngi ke sarkar ko pen baik mtip di sekat nomor ki mesin ki waloi bodoh ki jing im ki nasla kanda pertai ada ka sarkar pen baik na ko ya pur usam watikna haperti artli kiste waka meghalaya waka sam ini ni kuntin kejat population asam bon pai ba ka asam gani wong tok de ko kesin ko wa nengkong hande deman ko gani depun sin ha nadu por mencuar de chap niam yang ini kipai yang ini dulu nyamut hai kita ibu ada senang mukro da peten bego kamte nadu ko khik khan da chakrong da chatri bai ha gini di foras asam puri asam bat kejik dik man ko teman chemi kejik ko khro ba nagaleng yang i chitai u ini upsa yang kon kiti heavy to na benta ka khik khan da hadin mu da dia ya gani ga polis opus ko berdar opus ko bu ke asam ha gani ka langhong sang dotli ko em hakap sabah umgermi mukro nagaliang sarkar asam do hun bu ya gani ga polis opus heini uam jengai naga opus yang kamu koilu kamwa le 100 kilometer de bu ya gani ka polis opus heini halanghong penyu teni em go ke plan ke jemplan yang gani ke sarkar asam ni te dau i kam ki wasa har keni ke bordar kerpat ya ke sarkar meghalaya wo buki ya ke bordar polis opus hagini ki chnong knang wa yo like kata ke jing sejala ne ke khajia man ko porwe sagowi wo kerpat ya sarkar meghalaya wo pempat ko yo put usam hei to kamu reklam gani ga sarkar kamu reklam ga NPP wa bular go ha ka protection wa la de kapoi go ha ka thong wo pumpai yo pursam te kerpat yang nong ilam yo gani ga NPP wo chipia go na ga penta pun urlong go ya kata ga bular go ka khnang wa ikam kita go sa chagadi ga bordar yo mano i go suk sai sagobi dah bagi sangu berkeburung ko kroba yo bisi boda da bichem yo nei aro pratrik kejudowa yang iwo pumpia pupra ya katai ka opus ko chna ka asam rengkat wo buko ya ka bordar opus hagini kichnom khapur ina kalian kisan chnom wo perkhari chinda gi bitawan gilat kluti kamnu le na benta ule itai wa kam ihuni na benta ule dagi bitawan gi kam gua nyahap dewa ke jenisnya yang pasarkan. Kita minta to man go kumkro go sabah. Da ladayo hi ka sarkar ya gani ko pulis opus u bahat no u hamkro u depan no go kesentar kam tam mulai ba direct asam. Da kita sa sarkar kumno le no penuh long kita ke jingwa yo i sta ka thai sta. Hakawa ka
Sarkar Assam dah buk boya ka border outpost itu te ina galiang yang in negosni dewan buk dijing tho cha DC yang West Delhi Hills aku Chim Khiau ban em lại di kendon juga da buk itu atau upun perano ya gini ga border outpost kawa ka Sarkar Assam dewan buk wa ni gathau dan negaliang yang kam ga Samsung Development Organization senyawi gading penrem jur ya ga ya gipat ba yang bersenang bermi kawa da lebor lene da chim le ya ga an ketiga yang ki hawa da bom penusogi di khot yang ga UHM Keduaan ketua seni arpulai terik ketua tahu langhong sandatli. Dan negaliang yang ikam ga sen ne da wani hakman yang disi berkam te da kular disi la wa lain step yang ketua tahu step seni rengkat wa video yang ga lesken wa man border magistrate kam juga wa ki wa osi yang kenatiam dan negaliang yang isnya em gading germen bahwa boleh lah yang disi ya bahwa ular cimkia yang direkam baru dia lah inspect yang sama step yang resmi ini beta yang ini gading teh bahwa negaliang yang gabor punya distrik dadap kang di ketua resmi haga witrik Henry ke Sarkar Assam dan wasap dari buku yang security kiwasung hakatua tahu kucnagi ketua outpost je marsin buku yang ketua sumud itu dalek program yang ketua kam wahadu ate bahwa disi kedep order pusingnya yang ketua jing krek itu dari negaliang yang Sarkar Assam member pusingnya yang jing krek yang ketua tahu dan negaliang yang depan juru yo di sini kamte ikublai yo di sini aku ada kularu aku mesti kulai inspek yang ini tahu kau ada cina opus ke Assam dan negaliang yang ngam buat tu ini tim kerja ini nga kamu hai senang yang musabah kau yo jentik mut wadate ni ala apa arna dan arna tangwa ngasasi empau kan buat itu por ngadaman kamu buat senang kami ni por berbar nadin mensuale nak ya kon yang senang dah kelam nak buat senang orang main sosial dan mana cam sikit awak marela tu sini jadi kita bersama senang aku terus daya lalang ini berkat video bodi SP bodi polis neta sira natiam marela itu por mana poi hitai macam sikit itu dah daya itu komplain jadi perawan hitai menegabur Sarkar dan kamgeki namun sangat sesuai poi haga sini apa boleh terus telepon gitu di depan yang USM nya tang sampai pala asli lagi yang senang ya OTP mud ulah tai matang spek lagi ya chami poi tai mud lebau security bisu so mud hati tahu chami di por makat olai teman ate dan te bisa sejarah makat ugatin lah mud berarti jadi por olah itu mud ia kelam melah bisa dikit namanya kelam di por telepon ni osi netana Mokoilom mandawan ini tu temu poi kega di semua telepon tu senang kamera yang ga bermi rangkat bagi kamera yang ga Mokoilom osi kat di por ya sedikit pajor hak por dia por ya kita por ya kita pajba memang poi kepada dia yang dan maksudnya ia kublai tiwara idamut ia lai dari kepada orang darak ini nawai darak ia ga deng tari masa dapat terdi laiwan dan ada dapat mereka saja okay tengah ini por kamu senang tentu yang masuk sisen nakaling buat Sarkar musim kia dengan ni kam
to yo le se mesti ngui lam chimkhia ke kam yo boy I kampung I kata hajsta border lam chimkhia ke sokar di dalam sistem tengah ni ko rango tadajia yo musuh musnam kami border ngam labai ko semua apa klik ke sokar ni mata ke jam acham semua Hago arles ni mo kam tam ki khon yo chnong le dama ham la ne yo yu tang library la thala mo de be pedang dama ham ni te cham tu ko mo arles ni ma de jai tele mo I nagling chnong sagala mo ma cham saga te phone us katri wa panggurai mo permi mo dapat sang hi kalam mereka te mo nagling ngam yo re batai